zidni ilma warzuqni fahma. Pakai ininya. Wa alhiqni bis salihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal asmaul husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwir ghafarul qaharul wahhab burrazzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukir al-hasibul jalilul karimul rakibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubadi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil muta'alul tawwabul muntakimul afur rauful malikul mulki zul jalalil wal ikram al-muqsitul al-jami'ul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisul rasyidus saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Iya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Assalamualaikum kakak Hafiz Al-Farazi. Halo tuh kakak Hafiz. Halo kakak Hafiz, halo ya. Kakak Rosmita ya. Kakak Rosmita enak banget suaranya kak. Amin, masya Allah. Suaranya sember ya kak ya. Suaranya sember. Amin amin, biar enak suaranya ya. Amin ya Allah, amin. Kakak Nelis Saha. Hai tuh kakak Nelis Saha tuh. Halo. Kakak Neis ya, kakak Neis Saha ya. Kakak Lukman Hakim, itu siapa ya bang? Itu anak saya kakak ya, kakak Lukman, bang Lukman ya. Anak saya tuh yang kecilan Jahra namanya, yang gedean kakak Nahla ya bang ya.
Kakak hai tuh Kakak Lukman tuh salam kenal ya bang ya. Kakak Acid Icat, hai tuh. Kata kakak Acid Icat, hai. Kakak Korizen Bilkis, masya Allah merdu sekali, amin ya Allah, amin. Ya kalau sumber dikit maklum ya kak ya. Kakak Hafil Fadli rajin, amin ya Allah, amin. Kakak Mila Milkop, Aiton Metangekuni, apa nih ya maksudnya? Aiton Metaetek Uni, iya. Ya Kakak Mila ya, maksudnya apa sih belum paham ya. Maaf ya Kakak Mila ya, masya Allah. Kakak Gabol Januar, hai Kakak Gabol tuh dek kakak. Halo. Kakak Neng 06 CH, hai. Kakak Neng. Kakak Hafiz Alfarezi rajin-rajin ya, amin Kakak Hafiz Iya ya. dong. Kakak Alex Widodo ya, Alexa. Hai kakak cantik soleh, amin kakak Alexa ya. Ayo lanjut teman-teman yuk, sekarang baca doa duha teman-teman ya bareng-bareng ya. Ayo barakallah teman-teman, sudah komen-komen, sudah like barakallah ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk kita baca doa duha yuk dek. Oh, apa dek? Itunya ngapa itunya? Ini samping aja di samping. Maaf. Di baju kan. Ini nyangkut di sini, baju aja di baju ya. Baju ini. Ini nih. Dan yang dijarakan suaranya merdu. Bersember serak bersember. Ya teman-teman ya, namanya anak kecil maklum. Iya, ayo, iya. Doa-doa teman-teman yuk, bareng-bareng yuk. 1, 2 mulai. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jabalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar bermudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal. Iya kakak Alexa Widodo, hai cantik, kakak cantik soleh, amin. Kakak fans Ahmad Kadafi, kakaknya cantik banget sih, masya Allah, amin kakaknya. Tuh Dede Zahra sama adik kakak Nahar bilang cantik banget tuh, masya Allah, amin ya kakak ya. Bagas Official Multimedia, salam kenal dari Om Bagas ya dek. Iya Om Bagas tuh, halo tuh kakak Bagas ya, kakak Bagas ya, salam kenal balik kakak Bagas ya. Salam kenal dari Dede Zahra sama kakak Nahla ya. Kakak Alexa Widodo, kak rajin-rajin ya, amin kakak ya. Iya. Amin kak, rajin-rajin, amin. Kakak juga ya harus rajin. Iya kakak juga rajin ya. Terima kasih teman-teman ya. Tuh kakak Alexa tuh. Hai kakak Alexa, halo. Halo. Iya, masya Allah teman-teman. Terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, barakallah teman-teman. Salam kenal semua ya. Sudah like barakallah teman-teman, sudah tetap like, sudah subscribe teman-teman. Makasih ya.
Lanjut kita baca Abdullah teman-teman ya, kisah sang Rasul bareng-bareng ya Kak. Fokus Dek, Kakak. Ayo. Iya. 1 2 mulai. Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengemala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Teman-teman dari Zahra, yuk bagiin dari Zahra Dek. Tolong kapi Dek. Sini yang udah sini. Semangat, semangat. Jangan lupa sholat. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Namanya Naha dan Jaha, hasilnya indah, wajib puasa sedekah, semoga masuk surga. Marilah teman. Teman semua, ikat tanah jangan takwa. Saya Gumi dan habis semoga juga bahagia. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Ya kakak Murlubis, I am logging my fish on our. Ini apa artinya nih ya? Saya nggak paham nih bahasa Sunda ini. Ini ya. I am logging my fish. I am logging Artinya apa, Kak? my peace, damai. Saya cinta damai, hidup damai. Mungkin saya logging apa logging ya? Logging my peace. Teman-teman yang bisa ngertiin silakan ngertiin ya, artiin. Saya mah orang Indonesia asli ya. Ya, kurang paham bahasa Sunda, kurang paham saya. Ya. Ya.
Aka man kinabalu, bro, you from? I'm now understand speaking English. I'm Bahasa Inggris. understand speaking Java Indonesia. Oh iya. Ya, ya. Ya maksudnya nih, bro, you're from, bro. Aku dari mana? I'm no understand, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Saya ngertinya bahasa Indonesia. Iya, masya Allah, bener bang, makasih bang ya, bang Kinabalu ya. Iya, lanjut teman-teman ya, makasih teman-teman sudah komen-komen. Salam kenal teman-teman semua ya. Ayo lanjut kita baca wabang dulu teman-teman, yuk. Afiatul mujmalah yuk, bareng-bareng yuk. Kak, adik kita. Yuk. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal alladzina la khaufun wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal walhamdulillahi rabbil alamin. Kakak Mulyadi, wah ada kakak Mulyadi tuh. Ini Dedi bukan, kakak Dedi Mulyadi bukan. Kakak Dedi Mulyadi, tambahin Dedinya dong biar jadi Dedi Mulyadi, kakak Mulyadi. Iya, ada gambar lope dipanah tuh, waduh masya Allah ya. Lope dipanah sakit dong, hati-hati kakak Mulyadi ya. Mulyadi, astagfirullah. Kakak Mas Hudi, hai tuh kakak Mas Hudi itu. Kakak Mas Hudi, iya. Oke teman-teman, makasih teman-teman sudah komen-komen ya. Sudah like, baru kalau teman-teman sudah subscribe, makasih teman-teman ya, masya Allah sudah menyimak. Lanjut teman-teman ya, kita bacaan sholat teman-teman, bacaan iftitah teman-teman ya. Ayo bareng-bareng dari Jakarta, kakak, yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. duduk. Allahu akbar. Rabbighfirli Warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini. wa'afini wa'fu anni. Iya, tahiyat. At-tahiyyatu Jarak. barakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu Ka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.
Nah, wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya teman-teman ya, kakak King Cana tuh. Tuh kakak King Cana tuh. Kakak King Cana. Tuh, kakak King Cana, halo kakak King Cana. Cantik-cantik katanya tuh, cantik-cantik. Amin kakak King Cana ya. Kakak Asep tuh. Ih, ngapain sih katanya tuh? Akan Hala ngapain katanya tuh? Akan Hala ngapain Lagi sih? ngaji sama gambar. Sama gambar. buat tugas buat Dede, guys. Ada HP nih, guys. Ada HP. Waduh, Tugas iya ada buat HP. Dede saya nih. Tugas. Iya itu. Wah, iya tugas. Banyak banget. Iya, banyak banget. Ayo teman-teman ya, sekarang giliran Dede Zahra teman-teman ya, baca belakangnya juga. surah An-Naba. Kalau Ikra dulu teman-teman, ikra dulu. Ayo dulu ayo. Teman-teman ya, bilang dari teman-teman bilang. sama-sama sekarang kita baca surah Iko bersama Dede Zahra. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah tapi bisa baca ngaji. Apa? Ini kambingnya Kak, akan sholat bisa Kak? Mudah-mudahan mau ajan, kita lagi ajan. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, barakallah teman-teman ya, sudah like ya, masya Allah ya, sehat selalu teman-teman. Ya, ayo bareng-bareng yuk bersama Nyai Idon ya, Nyai Zahra Soleha, amin ya. Ini umurnya masih 4 tahun teman-teman ya. Mau di pangku apa di sini, Pok? Nyai? Sini apa di situ? Pakai bantal? Hah? Mau di mana? Sini aja. Oke, itu dia. Ayo teman-teman bilang. Ya teman-teman, Kita baca kita baca apa? Iko Halaman berapa? 22. 22. Iya betul, 22 ya teman-teman ya. Iqra 3. Teman-teman yang mau ikutan silakan ya. Iqra 3 halaman. Kak Nahla ambil minum, Kak. Halaman 22 teman-teman ya. Silakan yang mau ikutan, ayo bareng-bareng yuk. Itu ngapa tangannya, Dek? Gambar apa tangannya itu? Minum. Cumi-cumi Cumi-cumi. Cumi-cumi. Ntar dimakan nggak cumi-cuminya? dimakan. Dimakan, enak deh. Nih, Nyai mau ini, Nyai. Digoreng. Digoreng. Tahu gak tadi kan Ustazah Apa saja? apa tuh masak cumi. itu bukan Soal apa dia saja? masak apa tuh pisang goreng. Pisang goreng. Bujuk buyang. Coklatnya Coklatnya. Terus dibagi nggak Kakak Nahla? enggak. Nggak dibagi. Ya, sian amat. Nah, itu buat bapaknya. Buat bapaknya. Karena cuma cium wanginya doang. Iya. Ya Allah. Nggak apa-apa deh, yang penting Islam. Ya, yang penting Islam sehat ya. Udah, alhamdulillah dah. Karena ada batu. Iya batuk, iya ya. Ayo auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau lancar pindah ya, oke? Ayo fokus. Kalau lancar pindah. Ini akan bilang kemarin, kalau lancar pindah, ayo. Iya. Ayo. Ajizu Yujizuna Waja'alahu. Apa bantal? Oke, bantal, Otey. Bantal. Ini Nyai Idon Soleha nih ya, teman-teman ya. Amin, doakan teman-teman Dede Zahra ya biar menjadi hafizah Quran teman-teman ya, menjadi pecinta Al-Quran. Doakan teman-teman biar istiqomah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waja'alahu Akimu Yuki Muna Wa Rasulahu Afidu Yufiduna Salatahu Atiku Atiku Yuti Yuti atau men Yuti, coba bentar.
Yuti. Yuti. Hmm. Gak doang. Iya, kita doang, ya terdoang ya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, Udah iya. dicebok. Udah coba kuda, iya, iya. Ayo. Ayo. Yuk. Ayo, yuk. Yuti. Iya, 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 iya. Yuti. Kok. Mm-mm. Nah. Iya, terus Amahu. iya. Bersih. Hah? Bersih. Bersih pada main ya, bersih kurang kadang aja teman-teman yang lain di luar ya. Ayo. Biar papi jangan dengerin. Pada bercanda kali di luar. Ayo, terus Ati. mm, Yuti. Una. mm, Ufama. Amitu. Yumituna. Fi suhufi. Aziyu. apa? Aziyu. Yujiuna. Fakhorakohu. Masya Allah, bagus. Terus ini baca. Walau Walau tapi tak benar maka jangan dianjurkan tuh ulangi sampai betul semua. iya, pintar lagi. Bismillah. Di komen tuh. Siapa tuh? Kakak Siti tuh, kakak Siti Hawa Adam. Hai kakak Siti. Hai kakak. Hai kakak Siti Hawa Adam. Hai kakak. Kakak Ning Cungcop. Jelek banget sih suaranya kayak gugu. Kakaknya kenapa nih ya? Mungkin nggak paham ngaji kali ini ya kakak ya, nggak apa-apa ya. Salam kenal kakak ya, kakak Mingcop ya, masya Allah ya. Saya selalu kakak ya, kakak Arsila channel Afek. IQ berapa katanya tuh, ditanya tuh ya. Salam kenal aku IQ 4. Iya, masya Allah ya, kakak Arsila channel ya. Salam kenal kakak Arsila ya. Kakak Kenzinop, hai tuh kakak Kenzinop tuh, hai. Iya, salam kenal semua teman-teman ya. Barakallah sudah komen-komen ya. Jangan lupa like teman-teman bilang gitu. Jangan lupa Komen, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya dan juga like dan tap-tap layar dan tap layar biar dan makin seru teman-teman dan ya. juga menyimak biar makin seru ngajinya Iya. bersama Dede Jaha. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah tapi bisa belajar ngaji. Amin ya Allah. Ya, lanjut teman-teman, lanjut ya gitu ya. Teman-teman lanjut ya gitu. Teman-teman lanjut ya. Ini kita ngaji Qur'annya. Ayo. Ayo kita ngaji ya konya. Ayo sini. Bentar mau kedudukan ntar saya roti emotnya. Duduk sini. Ayo. Papa aman. Lu nggak jatuh HP-nya. Ayo. Lagi lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ajizu. Yujizuna. Waja'alahu. Akimu. Yukimuna. Wasulahu. Afidu. Yufiduna. Sholatahu. Terus Atiku. iya. Yutikuna. Terus Amahu. iya. Ati. Yutiuna. Ama'a. Amitu. Yumituna. Fi suhufi. Aziu. Yuziuna. Fakhorakohu. Masya Allah, bagus. Dia Walau lancar tapi tak benar maka jangan dianjurkan ulangi sampai betul semua. iya, bagus. Sekarang bareng Abi ya. Ya,
ya. Itu kakak Clara tuh ya, kakak Clara. Udah diam udah nggak apa-apa. Kakak Clara, Claudia, halo, hai hai. Itu udah tuh kakak Clara tuh. Tuh. Ya, tuh yang udah like tuh banyak tuh. Berapa tuh yang like? 28. Iya, Masya Allah. Teman-teman, makasih teman-teman ya sudah like barakallahu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. 100. Belum 100 teman-teman katanya teman-teman. Nah teman-teman silakan dibikin 100 kata Dede Zahra like-nya ya, biar semangat ya. Ayo bareng-bareng Abi yuk. Teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, teman-teman makasih ya. Tap-tap layar ya. Ayo. Fokus ya, dengerin ya. Ajizu yujizuna. Iya. Waja'alahu aqimu yuqimuna wa rasulahu afidu yufiduna salatahu. Iya. Terus ya. Atiqu yutiquna amarahu ati'u yuti'una fama ra'a amitu yumituna fi suhufi azilu yuziluna fakhalaqahu walau lancar udah aja lancar tapi tak benar maka jangan dianjurkan ulangi sampai betul semua. Masya Allah, pintar udah bisa baca. Ada Zahra, sadaqallahul azim. Iya. Kakak gemas Safira, adek gemes katanya tuh. Udah Zahra gemes katanya. Makasih kakak ya. Emang gemes ya. Masih kecil. Kan masih kecil ya. Kalau masih kecil gemes ya. Masya Allah, doakan ya kakak gemes ya. Gak gemes. Iya. Kalau udah gede nggak gemes ya. Alibata dulu. Iya, Alibata dulu. Oke, itu dia Alibata teman-teman yuk. Bilang teman-teman gitu. Teman-teman, Ayo. kita baca Alibata lama ya. Iya. Sama Nyai Zahra teman-teman ya. Ya, diam. Masya Allah. Boleh. Amin. Yuk teman-teman nih Alibata yuk. Iya, pinter dah. Ayo, bismillah. Sini nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alibata sajim haqa dan zalaya sinasot Yatazo al-faqof kafaminun ahamail al-zakya. Iya bareng Abi. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin shad dad ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Iya Masya Allah. Kakak gemas Safira. Nama kakak Maila. Oh iya kakak Maila. Salam kenal kakak Maila ya. Dek. Kakak Maila. Kakak Maila salam kenal ya dari Dede Zahra ya. Kakak Fani Awalia. Adek umur berapa? 4 apa? tahun. 4 tahun kakak Fani Awalia ya. Fani. Ini kakak Fani. Fani Chandra. Fani Chandra. Fani Awalia ya. Kakak Fani berapa umur kakak Fani? Salam kenal kakak Fani ya. Diana Agnestia. Iya. Kakak Nipa, Masya Allah adeknya pinter banget. Amin. Amin ya Allah.
Kakak Alexa Widodo, lucu banget, rajin ya imut. Amin kakak Alexa Widodo ya. Hai kakak Alexa tuh. Hai kakak Alexa. Ngantuk. Iya. Kakak kakak apa tadi namanya? Kakak Maila ya, Kakak Maila. Kelas 6. Iya, Kakak Maila. Apa pis? Ya teman-teman ya. Ada iklan dulu ya. Iya, iklan dulu teman-teman ya. Ini dulu bikin cepetin, ntar malu bunyi suara pipisnya. Cos. Tadi ya. Iya, bunyi ya teman-teman ya. Iya, udah nggak basah. Kakak Revi, ya teman-teman ya. Ini ada iklan teman-teman ya, Kakak Revi. Kakak Revi Mariska. Kakak Mela kakak kelas 6. Wah hebat kakak Mela ya. Nah kenal sholat kak. Isa. Kan cepet. Kenapa? Nyangkut, sini. Nyangkut apanya nak? Apa sih nyangkut di mana? Sam? Enggak nyangkut. Enggak, udah nggak nyangkut kan? Udah enggak. Nyangkut nggak? Enggak, udah aman. Aman ya. Buka. Ya, bisa bukanya. Ya. Kakak Revi Mariska ya, tepuk tangan tuh Kakak Revi tuh. Kakak Revi sampai terharu Kakak Revi tuh. Iya, masya Allah Kakak Revi ya. Doakan Kakak Revi ya, doakan biar Ida Zahra istiqomah ya Kakak Revi ya. Kakak Fani, awalnya aku bukan cewek. Oh, abang ini, Abang Fani ya. Ya, Bang Fani Awalia ya, maaf ya Bang ya, saya nggak kenal cowok atau cewek ya. Lanjut ya, Kakak Nifa, adiknya namanya siapa? Namanya Dede Zahra, Kakak Nifa. Kakak Maila. Sorry, kakak maksudnya udah umur 6. Maksudnya apa? Cuma Safira. Oh, maksudnya kakak Maila ini umurnya 6 tahun ya. Iya, umur 6 tahun berarti TK ya, Kak ya, TK ya. Kakak Fani Awalia, bukan Fani tapi Aka. Oh iya, kakak Aka ini mungkin akun mamahnya kali ya, kakak Aka ya. Mungkin ini akun mamahnya mungkin nih, kakak Fani jadinya manggil saya nih. Kakak Aka namanya ya. Salam kenal kakak Aka ya. Ayo. Nah ya. Bisa. Ya teman-teman ya, sambil nunggu Dede Zahra ya, lagi pakai pakaian ya. Kakak Nifa, adiknya mana? Ini kakak habis pipis. Ya pipis keberat katanya ya. Lagi pakai celana. Terdulu ya, jangan dilihat katanya malu. Iya. Kakak Maila Gema, nama bunda aku. Oh iya, masya Allah ya. Kakak Aka, bukan tapi ini HP kakak aku. Oh iya kakak Aka ya. Ini kakak Aka kan namanya kakak Fani ya. Yang Fani ini ya. Iya betul. Iya kakak Nifa. Oh iya kakak, sebentar ya kak ya. Kita kasih waktu nih kak, kita hitungin ya. Hitungan ketiga dia udah selesai nih kak nih. Ya. 1. Iya. Ya teman-teman, sambil nunggu Dede Zahra teman-teman ya, kita sholawatan dulu yuk, sholawatan ujang bustami ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang bikin berkah teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat jangan takut kita nembel setelah yang kebet baik pak. Iya ya teman-teman, lanjut teman-teman ya. Terima kasih ya kakak apa tadi ya, kakak Gemak siapa tadi namanya ya? Iya, lega aman ya Allah, amin ya, bagus. Kakak ya, ayo teman-teman bareng-bareng ya kakak ya. Ayo teman-teman ajak teman-teman gitu. Teman-teman, ayo kita baca surah Al-Fatihah bersama Dede Jaha. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah tapi bisa belajar ngaji. Amin ya rabbal alamin. Ayo bareng-bareng ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi wa tab ma aghna anhu ma'ahu wa ma kasab. Ayatana mutatahabatu wa ma tahatab fi jidiha lahum masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi fata'aitan nasayduna fi dinillah akhraja asabi bi'amri rabbika atafinahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun antum abiduna ma a'budu ana abidu ma abatum antum abiduna ma a'budu qul ma yadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka kautsar rabbika wa inna syani'aka huwa abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Aita zi yukazibu bitin fazaika zi yadu yatima yahudu atau amir miskin. Saya musain ajin awam angsatin musain ajin awam dua ulama ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fi qasin iya fi mihata sitawi soif. Faya berdua bahasa haji atas min joy wa amal min kau. Bismillahirrahmanirrahim. Am ta kaifa buka biasa bifi amada akar fi tadi asa ayin tayan ababi tamihim bijati misiji fajahum qasim aku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum salam wa aziz mama wa adada yasabana ma ahara ayam mazana fi hurma ma adraka ma hurma Allahi muqaddata afi ta'ina ha ayam
Terus apa itu? Belum, udah habis. Udah, sadaqallahul ya kakak, tadi siapa? Kakak Maila ikutin lah, ikutin ya. Kak Hafiz tuh, kakak Hafiz Jahit tuh. kuning, metode Umi jahit 2. Iya, sebentar ya Dek ya. Kakak Hafiz Alfaresi, halo kakak, aku tadi keluar. Oh iya, nggak apa-apa kakak ya, Kak Hafiz ya. Kakak itu Kak Hafiz tuh. Ayo Kak Hafiz. Kakak Nipa, adiknya kalau udah pipis tadi masih cantik banget sih. Amin ya Kak Nipa Ini ya. deh emang. Kakak Lailan Aryo, hai tuh dari jarak. Kak Lailan nih, jarak. Emang ini deh. Iya, itu. Dulu tuh kakak tuh. Tunggu sebentar deh. Kakak apa nih? Lailan tadi sudah ya. Kakak Gemma, kakak Maila ya. Hai kakak Maila. Iya, itu ya. Gimana sih? Mana? Bukan ini, Dedek. Lewat nih, halaman 25 kemarin kan. Kan tadi 20. Nih. 30 nih. Ya ini Bila Banin. 30. Iya, ayo pakai. Tunggu sebentar ya, Bin. Dulu nih, bacain komen-komen banyak ini tuh teman-teman pada komen. Kakak mana nih? Kakak Yahya Ian, Kak itu mah gampang. Oh iya, emang gampang kakak ya. Kakak Hafiz Alfarsi, kalian IQ berapa? IQ Ikro maksud kali ya, Ikro berapa ya kalian ya? Udah Zahra Ikro 3 kakak Hafiz ya. Kakak Raisa, kakak ini lagi ya. Kakak Raisa, hai itu kakak. Hai kakak Raisa, kakak Maila, adek gemes kata kakak Maila tuh. Ini bacaan saya nih. Kakak Raisa, aku, kakak Azek masih ingat. Kakak Azek masih ingat kakak ya, salam ya kakak ya. Kakak ada Jahra tuh, kakak Azek. Halo kakak Azek, apa kabar kakak? Ya. Ayo teman-teman bareng-bareng yuk. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like barakallah teman-teman, sudah tap layarnya ya, masya Allah ya, berkah selalu teman-teman ya. Lanjut teman-teman yuk. Makasih teman-teman tapnya tuh. Ayo. Yang lancar biar pindah. Ajuin. Kak hajain. Binuzuin. Ijasadin. Kahasin. Bisyain. Ayusuin. Kasajain. Biamadin. Ibadain. Kafakin. Biajadin. Apa ulang? Salah? Biadadin. Iya. Inasa bin. Kabasoin. Bisafain. Terus Li. Iya benar. Ini Li. Kosamin. Kamasain. Terus Bisa bin. Ibasadin. salah. Ibadin. Kau. Kauzunin. Binahain. Basyain. Kajabain. Iya, masya Allah. Abang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bila banin. Ulang. Bila banin. Bila banin. Lirajulin. Riyojulin. Kahajarin. Kahajain. Binuzulin. Dinusuin. Pak, lampu terang lampunya hidupin itu. Aduh, gelap kali itu, Mang. Terus lijasadin. Ijasadin. Kaharosin. Kahasin. Bisyarorin. Bisyain. Lirusulin.
Yusuin. Maaf ya, salah Abi. Kasajarin Kasajain. bi'amadin Bi'abadin. libaladin libadalin. Terbalik. Libadalin. Ayo. Ayo. Maaf. Iba. Lu kan sama terbalik kan. Nah, libadalin Ibadain. kafalakin. Kafalakin. Iya. Bi'adadin Bi'adadin. linasabin Inasabin. kabasorin Kabasoin. bisafarin Bisafain. liqasamin Ikosamin. kamasalin. Kamasain. Ini apa nih? Bisababin Bisa babin. libaladin Ibadin. kauzunin Kauzunin. binaharin Binahain. libasarin libasa Ibasain. kajabalin. Kajabain. Iya, sadaqallahul azim. Teman-teman, Teman-teman sekarang dulu ya. surah An-Naba ya. Ya alhamdulillah. Belum An-Naba nih Dede kan? Alhamdulillah ya. Selesai. Dulu ya. Saya sudah selesai jadinya. Sekarang baca An-Naba ya belum? Iya, teman-teman ya. Maaf ya, satu lagi. Satu lagi ya. Kakak aman nih. Kakak GWSM. Iya, halo kakak GWSM tuh. Halo kakak GWSM boy ya. Kakak Maila, gigi kakak udah goyang. Wah, cepotin kakak Maila, cepotin ya. Udah, iya cepotin, digoyang-goyangin terus kakak Maila ya. Kakak Niva adanya kasih minum dulu biar nggak lemes. Iya, tadi udah minum kakak ya. Kalau minum mulu ntar beser ya. Kakak Gistian, hai itu dek. Hai kakak Gistian ya. Kakak Aziz Adil, adek kelas berapa? Cantik banget. Sekolah. Hah? Belum sekolah kakak Aziz Adil ya. Iya, adek kelas berapa? Cantik. Belum sekolah kakak ya, kakak Aziz Adil ya. Masih 4 tahun ya adek ya. Yara ya. Masih 4 tahun kakak Aziz. Kakak Aziz berapa usianya nih kakak Aziz nih? Amin. Wah pinter tuh kata dia tuh, kata kakak Aziz Adil. Wah pinter. Amin kakak ya. Masya Allah. Oke teman-teman bilang. Ini deh. Oke teman-teman bilang. Yuk. Teman-teman. Sekarang Sekarang kita baca kita baca surah surah An-Naba. An-Naba ya. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaun. Anin nabayil azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Am naj'alil arda mihada Wajibal autada Akaqnahum aswaja Waja'alna naumakum subata Waja'alna layla libasa Waja'alna nahara ma'asya Wabanaina qasran sab'an shidada Waja'alna sirajan wahaja Terus Wa'amzalna minal musyirati ma'an sajaja Inuhisa bihi habba wa nabata Wajannatin alfafa Inna yawma farika miqata Yawma yawma farika wajah Kafiatis sama ufakanas awaba Fasiratil jibal ufakanas sawaba Inna jahannam makanan yasada Ittaqil ma'aba Habisin fiha ahqaba Ayadukuna fiha Berdoa sahabat ya amin
arsaka jazaa wifaqainahum kanu ayatun lisabah kasawu ayatin lagi sabah aku rasain aswaina kitabah. Terus? Mana? Nih, fazuku. Fa'anasilakum min azabah inna ya muttaqina mafaza hadaika a'naba wa kawaiba azabah akasam biyaka asmauna fiha akisabah jasa'am min rabbika ta'ani sabah Rabbi samawati wa adiyama bainama ya yang bikuna min hitaba yama yakuhu wa malaikofa ayatana iya ma aina awama wa raba sajika ya muhaqqa masya atak saya Rabbi ma'abaina azanaku ngasabang kaibayya mayang ma kodama cerah aku kayak kunci apa? Kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dan pertama alhamdulillah sudah selesai ngajinya sekarang. Kakak saya hanya minta soleha cantik dan suka baca ngaji, suka sholat. Suka Baba langsung tapi orangnya galak sama adeknya. Bilang dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya dan juga apa tuh? Dan juga tap layar dan juga menyimak. Menyimak iya. Ntar dulu tuh. Kakak tuh. Kakak siapa tuh? Kakak mana ya? Mama udah. Iya, Kak Adil. Wah, pintar. Udah saya HP aja. Ayo Kak sini, Kak. Ayo Kak. Mica mana? Gede Jaka sini, Dek. Jaka, Mica kasih Kakak. Iya. Kakak Azil adiknya pintar. Iya. Amin, Kakak ya. Kakak Maila, tapi kemarin aku cabut gigi di rumah, gagal. Karena aku nangis. Kak Maila nangis. Saya juga sama kayak gitu. Iya, ini akan hal juga nangis nih kalau cabut gigi ini ya. Gagal, giginya reges Kakak Maila nih ya. Iya, Kakak Aziz, Adil, malu. Ompong. Kakak mana tadi ya? Kakak Aziz baru umur 7, pintar ngajinya. Oh, Kakak Aziz umurnya 7 tahun ya. Jadi Zahra baru 4 tahun Kakak Aziz ya. Masya Allah Kakak Aziz hebat. Kakak Nifa, iya aku nggak tahu soalnya aku baru lihat kamu. Like pintar, amin. Kakak Nifa, salam kenal Kakak Nifa ya. Kakak Aziz Adil, semoga masuk surga, amin ya Allah, amin amin. Sama-sama Kakak Aziz ya. Semoga masuk surga juga, amin ya Allah. Ya selalu berkah selalu teman-teman semua ya. Kakak Aurel, hai tuh Kakak Aurel tuh, hai. Makasih teman-teman sudah like ya, teman-teman sudah komen-komen, barakallah teman-teman sudah tap like semua ya. Terima kasih. Semoga sudah subscribe ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang giliran Kakak Nahla ya. Iya. Kakak Nahla akan bacakan. Kakak Saya akan baca surah. Apa? Udah ngomong aja apa kes itu. Mau baca surah An-Nazi'at teman-teman gitu. Mau baca surah An-Nazi'at teman-teman. Iya, teman-teman ikutan ya. Ayo, ikutan ya. Ayo kita mulai. Iya, teman-teman jangan lupa subscribe teman-teman. Teman juga lupa subscribe ya. Iya. Dan komen-komen ya. Komen ya. Dan tap layar. Dan like ya. Oke, teman-teman kita mulai yuk bareng-bareng ya surah An-Nazi'at teman-teman yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ayo suruh teman-teman ya. Surah An-Nazi'at teman-teman yuk bareng-bareng yuk. 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 Ya, nanti bacanya belakangan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Ayo, apa sih? Pilek? Hah? Pilek? Nggak apa-apa, kuat. Sehat teman-teman, didoakan teman-teman ya. Ayo, ayat 19 Kak, ada? 19, ada? Ayo. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa 'asa ma'adabara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la faqatahu law naqala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha atau basyadu qalqala min sama manaha Pak. Terus Wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha wa ta'ala qawliyan abikum fa iza ja'atit tammatul kubra yawma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burizat jahimu liman yara fa amma man daga wa azara hayatat dunya fa inna jahima hiya ma'wa wa amma man kafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya ma'wa yasalunaka 'anis saati ayyan mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha inna ma anta munziru ma yakhshaha kana yawma yarawnaha lam yalbasu illa syiyatan aw duhaha. Masya Allah teman-teman ya. Ya, sebentar Kak. Kakak si mainan Lego barongsai. Waduh, main Lego. Ya, Kakak ya. Kakak mainan Lego barongsai. Ya, Kakak. Silakan. Kakak Cina apa tuh Mandarin ya? Kakak Mandarin. Sing sung sing. Iya, Kakak apa namanya nih ya? Al-Maryam, surat Al-Maryam. Iya. Sikau Surah Al-Maryam belum ini Kakak ya. Kakak Nahla baru sampai surah At-Tariq teman-teman ya. User 183 Al-Maryam Kak. Iya, Masya Allah. Ya nanti Kakak Insya Allah ya, ini lagi kita murojaah dulu teman-teman ya. Surah An-Nazi'at sampai surah At-Tariq teman-teman ya. Kakak Salsabila Asyifa. Iya. Kakak Salsabila Al-Mutaffifin. Iya nanti Kak ya, bareng-bareng yuk. Sekarang surah Abasa dulu ya Kakak ya. Bareng-bareng yuk. Iya, baru Mutaffifin. Makasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like para teman-teman ya, saya selalu ya. Ini surah Al-Abasa teman-teman, surah Abasa bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin barara qatilal insanu ma akfarah
min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqadara thumma sabila yasara thumma amatahu faqbara thumma idza syaa ansara qala lamma yaqdimu amara falyanzur al-insanu ma ta'ami anna sababna ma asabba thumma sakakna al-arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadayka wa faqiata wa abba mata'ala lakum wa li'anamikum فإذا جاءت الساقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عالية غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Iya, Masya Allah ya. Kakak Salsabila Asyifa, makasih kakak sudah dibaca. Iya, sama-sama kakak Sabila ya. Salsabila Asyifa, salam kenal kakak Salsabila ya. Ngomong-ngomong teman-teman nih dari mana aja nih ya, silahkan komen-komen ya, yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah atau dari mana silahkan komen ya. Kakak Nifa, kakaknya cantik kayak adiknya. Iya, amin kakak Nifa ya. Iya nanti ya Dede ya. Kakak Nifa, kakaknya cantik kayak adiknya, amin ya. Sama-sama kakak Nifa juga pasti cantik nih kakak Nifa ya, Masya Allah ya. Kakak Nifa, udah ikut berapa kakak Nifa nih? Apa udah Al-Quran? Kakak Salsabila Asyifa, iya. Oke sih kakak Salsabila ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like-like berkau teman-teman ya. Makan. Sudah subscribe teman-teman, terima kasih. Ayo teman-teman lanjut yuk, surah apa kak? Surah bahasa tadi udah ya. At-Takwir teman-teman yuk, bareng-bareng yuk. Kak, iya bener ya, At-Takwir ya. Iya, At-Takwir bener. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzal suhufu nushirat wa idzal samaa'u kusirat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas ajwal kunnas wa layli idza as'as wasbihi idza tanafas innahu laqawlu rasulin karim fi quwwatin inda jil arshi makin muta'in sabaqi wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tazhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Iya. Ya teman-teman ya, mohon dimaklum teman-teman ya, kakak Nahlanya lagi flu teman-teman ya, hidungnya mampet sama upil-upil dan ingus-ingus dikit ya. Iya. Maka Salsabila membaca juz berapa sekarang? Iya makan. Maka Salsabila, kakak Nahla juz 30 ya. Iya mah. Iya, kakak Salsabila udah juz berapa kakak Salsabila? Kakak Nahla masih surah At-Tariq. Iya. Udah Kak lulus. Nifa, aku ngajinya udah lulus. Wih, hebat banget ya. Congratulations. Masya Allah Kak Nifa ya, hebat. Kak Yumna Ulimatu Zaidah T123. Iya. Hai tuh Kak Yumna tuh, Kak Yumna. Hai Kak Yumna. Ya, salam kenal kakak semua teman-teman ya. Iya. Ayo teman-teman lanjut teman-teman, surah apa Kak? Surah Fitar, habis itu Mutafifin ya. Iya. Ntar tadi siapa tuh yang minta Mutafifin nanti ya? Kakak Salsabila ya. Kadang kita baca dulu Kakak Salsabila ya, surah Al-Infitar teman-teman ya, semua bareng-bareng yuk. baru Mutafifin. Iya, teman-teman makasih ya sudah komen-komen, sudah like berkau teman-teman ya. Sudah. Iya, sudah. Ayo bareng-bareng yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa raqabak kalla bal tukazzibuna biddin inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmal din wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin sama ma adraka ma yawmuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma dzillah. Masya Allah ya teman-teman, terima kasih teman-teman sudah like barakallah teman-teman ya, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Iya bagus iya. Oke teman-teman, lanjut teman-teman ya, surah Al-Mutaffifin ya. Ini tadi permintaan Kakak Salsabila ya. Kakak Salsabila bareng-bareng Kakak Salsabila ya, teman-teman yang lain juga sama ya, bareng-bareng yuk ya. Ayo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun ahlihimu qalabu fakihin wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal sulbal kuffar makanu yaf'alun. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Kakak Nifa, Masya Allah kakaknya sama adiknya pinter banget ya ngaji sama baca selamanya jutamanya juz amanya maksudnya ya. Baca iya juz amanya ya teman-teman kakak Nifa ya. Iya, belajar bareng-bareng Kakak Nifa ya, Masya Allah. Kakak Misdi mana? Balikpapan. Hai, Kakak Misdi itu. Hai Kakak Misdi. Kakak Maila, adek punya permen listrik. Adek punya permen listrik. Iya, permen listrik
Lipstick kali ya maksudnya kakak Maila ya. Ya oke teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya. Lipstick. Sudah like pada kau teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya biar makin seru ya. Ayo bareng-bareng. Lanjut surah Al apa Kak? Al Mutaffifin udah belum tadi? Udah ya, ambil lupa. Teman-teman dimaklum ya, akan ahlanya lagi flu teman-teman ya. Lagi flu jadi suaranya agak bindeng-bindeng. Ya, begitu kira-kira ya. Itu Kakak Nur player Roblox. Halo Kakak Nur ya. Kakak Nur, kamu umur berapa katanya tuh? 8. 8, iya 8 tahun Kakak Nur Kalau ya. kamu umurnya berapa? Iya, Kakak Nur berapa umur Kakak Nur? Kakak Salsabila, Siva makasih sudah dibacain. Iya Kakak Salsabila ya, makasih sama-sama ya. Kakak Nur player 10, aku 100. Iya, 10 maksudnya. Iya imut. Ayo teman-teman lanjut yuk teman-teman ya, surah Al-Insyiqaq. Ayo teman-teman bareng-bareng yuk. Dia umurnya 10. Iya 10 ya. Nah, teman-teman ya, surah Al-Insyiqaq ya Kak. Ayo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Hum la yu'minun wa idza quri'a alaihim al-Qur'an la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, Masya Allah ya. Ini Kakak Nur player tadi 10 tahun usianya. Iya, Masya Allah ya Kak Nur ya. Kamu pinter ngajinya, semangat terus ya Dek. Iya, oke Kakak Nur player ya. Kakak Zakila Gebi, rajin banget, Masya Allah, amin ya Kakak ya. Doakan Kakak ya biar istiqomah Kakak Zakila ya. Rajin, lope-lope. Rajin, love. Iya. Kakak Nur pinter banget, amin. Kakak Nur pasti pinter ya Kakak Nur ya. Kakak Nifa, aku umurnya 12. Wih, hebat Kakak Nifa, umur 12 tahun udah ngaji, udah lulus katanya tuh ngajinya tuh. Kakak Nifa tadi bilang ngajinya udah lulus tadi kan. Tuh. Hebat dia, umur 12 tahun ngaji udah lulus, hebat. Iya, Zakila Gebi, hai. Iya. Oke teman-teman, lanjut teman-teman ya, surah apa Kak? Al-Buruj teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Imut ya. Ayo bareng-bareng abi aja ya biar Kakak nggak pusing ya. Ya teman-teman dimaklum ya, akan halal lagi flu teman-teman, agak pusing kayaknya teman-teman ya. Doakan teman-teman biar cepat sembuh ya. Ayo surah Al-Buruj teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annar zatil waqud izhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina wal mu'minat
wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabun jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu ada ayat 11. Innal ladzina amanu ada Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id huwal ghafurur wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud walil ladzina kafaru fi takdzib Allahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lawhim mahfuz. Iya, masya Allah teman-teman ya. Iya, siapa yang komen? Kakak Zakila, hai kakak semangat itu anak dua Kakak Zakila semangat kakak. Iya masya Allah, iya siap. Kakak Zakila Gebi, ayo semangat. Oke siap, berangkat. Iya, Kakak Zakila hebat, wih mantap, amin ya. Kakak Zakila ya, makasih teman-teman ya, Kakak Zakila ya, masya Allah. Kakak Nifa, aku pasti didoain kakaknya semoga cepat sembuh ya, amin. Iya amin ya kakak Nifa ya, makasih teman-teman semua ya Kakak Nifa ya. Udah doakan buat Kak Nahla ya biar cepat sembuh ya. Karena Kak Nahla ini teman-teman ya udah orang yang cantik, solehah dan kalau kentut nggak bunyi dia. Weh. Iya. Pesi deh. Iya Kak Nairah tuh. Hai kakak, iya Kak Nairah. Halo Kak Nairah. Halo. Iya. Halo. Teman-teman makasih teman-teman sudah komen-komen ya, barakallahu teman-teman ya, sudah like barakallahu teman-teman ya. Ini surah Al-Atorik teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi yuk. Wassama. Ayo mulai. Udah siap? Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz fayanzura insanu mimma khuliqa mimma dafiq Ya. yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min huwa tiu wala nasir fasa wasama izatil wassama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu fasal wa ma huwa bil hazl. Sadaqallahul azim. Udah, masya Allah ya. Susah. Sadaqallahul azim. Iya, mantap, masya Allah ya. Oke teman-teman, bilang teman-teman. Alhamdulillah. Sudah selesai. Murojaahnya. Lanjut Iqra. Iya, sekarang kita bisa Iqra ya. Berapa anak? Berapa teman? Iqra 6 halaman 19. Kamu Iqranya berapa teman-teman? Iya, teman-teman ditanya tuh sama Kak Nahla. Iqra berapa teman-teman? Silahkan komen-komen ya. Kakak Zakila, hai tuh Kakak Zakila, Kakak Nifa, YouTube-nya mantap katanya tuh. Waduh, baterainya lobet ya. Baterainya lobet.
Oke teman-teman, lanjut yuk. Lanjut. Dikit lagi teman-teman, tanya lobet teman-teman. Ayo. Ayo teman-teman ya, kita bahasanya tinggal 20% ya. Ayo kita mulai teman-teman ya. Mana sih ayah? Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Siapa? Capek, dikit lagi dah. Nggak usah banyak-banyak baca ininya Al-Qur'annya. Nggak usah banyak-banyak, 2 kali kakak aja, habis 1 kali dah gitu aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo. Wa anfiqu. Minum dah. Ya minum dah, minum. Aus teman-teman ya, Nyai ini empok nih. Empok Idon, aus empok Idon Nyahla ya. Ini jadi ausnya, ambil aus. Udah. Nah, teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 13. Dan 13. Ini baca. 13. 13. Fi. Wa anfiqu khairan li anfusikum fatang Udah yang amat ini. fatang fa'ahuz zikra iza sama fatorat Nggak amat ya. lagi Embung. Terus. wa iza kawakibung tasyarat Iya. Tasarat. Ya, ya. Maaf. Ya Rabbi inna qaumit takhuzu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Inna radduhu ilaiki wajah iluhu minal mursalin. Ya. 14 kok. Min qablikum bi ai zambin kutilat yufuna bi ahdillahi wala yang kudu nal misaq wal janna khalaqna min qablu min naris samum bakazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Iya, Masya Allah ya. Iya kakak Nifa. Ya Kak Nifa, kalau udah baterainya lobet nggak apa-apa kok, kan bisa kapan-kapan. Iya Kakak Nifa, aman Kakak Nifa ya. Ini masih ada 20% Kakak Nifa ya, sampai selesai insya Allah ya aman. Lanjut Kakak Nifa, sebenarnya sih aku juga sakit. Kakak Nifa sakit apa nih Kakak Nifa nih? Gigi tadi ya, giginya ya copotin ya. Apa saya tadi siapa kakak yang gigi copot Kak adik Kak? Kakak Nifa bukan? Tahu. Kakak Salsabila apa yang giginya copot nangis? Iya kali. Tadi, iya, tadi siapa yang giginya copot nangis ya? Lupa saya nih. Kakak Nifa bukan yang giginya copot nangis. Ya, kakak semua Kakak Nifa ya. Lagi teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah like buat teman-teman ya sudah komen-komen ya. Ya, Kakak Nifa ditanya sama Kak Nahla, sakit apa Kakak Nifa? Ayo lanjut, sambil nunggu Kak Nifa menjawab. Orang Abi. Nah, baru sekali kok. Abi lagi, baru kakak antar gitu. Abi dulu, baru kakak. Iya.
Iya udah gitu ya. Iya. Iya kan gampang. Ayo. Ayo. Capek ya. Ayo bareng-bareng teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya itu udah malam. Udah malam sih. Udah malam, harusnya nggak capek. Iya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo 13, Fi. 13 fi Wa anfiqu khairan li anfusikum. wa anfiqu khairan li anfusikum Fatanfa'ahu dzikra. fatanfa'ahu dzikra Idza sama'u fatarat. iza sama'u fatarat Wa idzal kawakibu tasarat. wa iza kawakibun Tasarat. tasarat Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. ya Rabbi inna qaumi taqazu hadzal qur'ana mahjura Inna raddu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. inna radduhu ilai ki waja'iluhu minal mursalin 14 kok 14 kok min qablikum min qablikum bi ayyi dzambin qutilat ya zambin kutilat yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. yufuna bi ahdillahi wala yang kuduna misaq Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sadaqallahul azim. Belum. Nih. Teman-teman alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang kita tutup ya. Iya, sebelum kita tutup kita bacain sebentar yuk. Kakak Nifah, tadi udah ya. Kakak Zakila Gebi semangat. Iya siap Kakak Zakila. Makasih Kakak Zakila ya sudah menyemangati ya, Masya Allah. Kakak Nifah, aku badannya panas sama batuk sama kalau udah malam muntah-muntah. Waduh. Kakak Nifah cek darah mungkin Kakak Nifah ya. Aku badannya panas sama batuk sama kalau udah malam muntah-muntah. Waduh. Cepat-cepat berobat Kakak Nifah ya, lekas sembuh Kakak Nifah ya. Lekas sembuh Kakak Nifah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kakak Zakila GB, ayo semangat. Ayo dah, ayo. Muhammad Gibran, hai. Gibran tuh. Waduh, Masya Allah. Iya. Teman-teman makasih ya teman-teman ya sudah komen-komen ya, barokallahu teman-teman semua ya, sudah like, sudah subscribe teman-teman ya. Sampai jumpa di hari esok teman-teman ya. Di jam yang sama teman-teman ya. Iya, tutup teman-teman yuk. Ayo. Marhamna bil Qur'an. Waja'alna
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala Muhammad Coba sallallahu ngaji. alaihi wasallam Tadi udah enggak? ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rabbil hamdi minas sholihat rabbil hamdi minas sholihat rabbil hamdi minas sholihat Rabbi ij'alni muqima salam min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kok berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat tadi udah ya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintar salah. Ya kakak apa nih Anwop, kakak Anwop coba ngaji ya, kakak telat kakak Anwop ya, maaf ya. Tadi saya udah iya. Iya, Kak Anwop, maaf ya Kak Anwop ya, sampai jumpa ya di hari esok Kak Anwop ya. Kakak. Kita ngaji bareng lagi ya di jam sana ya. Iya itu yang tadi ya. Kakak Nafisa Humaira Zidni. Wah. Nafisa Humaira Zidni adiknya kenapa kok digituin? Iya emang Kakak Nafisa, Dede Zahra tuh begitu ya lagunya, emang lagunya begitu kira-kira ya. Mau dimaklum Kakak Nafisa ya. Kakak Nifa aku mau keluar dulu ya. Oke Kakak Nifa, sampai jumpa ya Kakak Nifa ya. Lekas pulih. Nah, dia cepat sembuh Kakak Nifa ya, Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, baru sudah like, sudah subscribe ya teman-teman ya, sudah share, sudah bunyikan loncengnya, sudah komen-komen, sudah tap layar teman-teman, Masya Allah ya. Semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan badannya ya. Pamit teman-teman ya, sampai jumpa di hari esok di jam sama teman-teman insya Allah ya. Malu Pak, malu masa begitu, malu jorok di masa begitu jorok, malu. Iya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak apa nih? Kak Revi Mariska Gisel ya, apa nih Kak Revi ya? Oke teman-teman ya, sampai jumpa ya. Mohon maaf teman-teman ya, sampai di sini kita pamit. Yang benar datang dari Allah, yang salah saya pribadi. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama insyaallah teman-teman ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. See you next time.